Mambia bono karibu sentunda yindeli ya kalinga ane ntunda ya gatano kero turamuno mugambi Steve Katoro kinyo kusanganere gaiga kulinde chiki chamangana majitu aragendo mutumo komo kiki gimatu anyolira macheke kombe tu asimile bono tuiranire gaiga sembe na nda sense mayinde ayolire tina gotegera atwalino uli ya mangana to kubulinye ki ngakibona aigwe aliyendiri ankyo asiri tukiliye Jamhuri Day mugambi yakwa na mangana mange igoro yobu yabuli tukeliga kiabantu bako yorobo subule bwabo usubule mu Kenya bwate omugusina abwe nera nanyo tubusibole n'abakenya unayo mwenye kwa nyoto busibole ngakiri yakale nato bingi bya lenge ngakikango nkwalenge gukwana kinsemo cyonzi gutara nkwali gutara ibintu binde ayunse namaya ayine litukuli ankyo kuhari ni kwenda go sherekea asumu yega urakoreka na lisiti kibeno yugotoka anyantroga sigeti kya nyantroga yotoka ibeno woda emambi ya bono omu seke arika karibu sana na ndasembeo katukunya kuligelia mangana iga ngwate banga wetani ya ogosherekea Jamhuri litukuli juma bo igono bwate medical camp aliye segeti keibe nyakitali ibeno awasi abantu boche kolengwa kigima abusa na koigwa bokoreri bwo wenia ekero bokoreri mo bigabo cha nakubolinga ine andake ayenga kigunyareka na bono bokoreri bwacha si wodi ya ngwangirenga networking karibu sana inga bokoreri bunginga kigobanga nakiorobere tinki yocha akolekana soba bokoreri boy nona ginate banga ogusala kwa bana maiso mbantu mbarigererigwe kera abantu barachikoro paka Nairobi nande medical camp tilinga ya abantu baibe noboka unde bwensi obwato borwaire abagocha no yino yotabwati nabogocha oligererigwe urere mbaro konya tobwate mibire yetu lakini utaramanyanga mbaro yekene mangana ya maino mangana ya mato no nyino bana bande rokonya rono burero bo masiringi bwachire arorigeringa nchiraki bokubweni kwa use boko ba reduce kera bana rokonya rono ba kuna nemetu okwambukera aseke bwangu ya blood pressure I think overall in general yagera no nyine gari ya beyond zero no ekale na services chirichaye okora Buno andake umushimiwa alika ekero ngani turarigiri yake emyaka bono ya elire etatu igakale koera ekero igwa kale koba asubura ibwa bono mambia mbali na mangana iga onsiogendera gukora ibeno kwa jumla ne county ya Kisii asuburai boni gangi estable amagendero nalia aganga ki ibintu bya magendera gendera tanda ka sechi ward au tukwandira ibyo nubugo nkikiri meta bantu mutabalinga ki wodi mu MC tu acholete emyaka ya elire etatero chigakwera bono ine ebiato tebira se manifesto yayo obikolire boli ayatwa kichwa kila sense bya magendero manifesto yane yaligote banga abantu bibenu bangiribaga nchiko basabere bintu ebyo ningende gusaba yona mbemo ugusaba bagotumete manifesto yane tatenga balitu aliko boli yamo tubwatirane asogusukibeno ndogenderete manifesto yane yaligote banga kotoko kola kende dirwa kama tiritiri ndoligo kura abantu ba intitikunyara kwebekera max kekera abantu baibeno kero bantu mete kire kinyoro chigwe ka 2027 igo bakobolinga talingi gwakolire asote nine turagera ngo kende gyonse igo ne responsibility yanenga nana tetentu bwaterane na barayi bari barobis para ya barobis ko chakere president oche senator president Dr. William Ruto oche senator Dr. Zachary Onyonka toche women rep Doris Donya awono as Nairobi na Nairobi ntobwate umweshimi wetu Zairi Chanda nerega cholire ase Kisii county tubagoteba igavana president county Simbarati abantabu wikandole buno umuntu bokoboko ibeno babekira okoboko bocha ibeno chikaunti batenenerete kando senator women rep no governor igo bali kusengima yani Kisii county ngima igo naba wikobanga inki kwabekira se goti ibeno ige egasiane eyine yokogenda extra
gasi ane ko basai inkiketa kere ko korunki abananchi basabire banya bisabo bakirwa bari kendo usabanya nkororo tari nchengo kora magenderero na obago etito bwate denga public participation bali na obago tabanga toroseli pare ntina nyimu kinanyera nta assembly naranga kurwa assembly yabekirwe budget ya yenda executive office y'umugabana ibintu yomanya gukorekana igasi ane kunya kubwatinga ekensa betenkereki aningereki ntasabeti nana tenga ninkole igasi na barayi bacholire ikiagera buna bono ngwakera ngo mushimi wito Zairi jana nagende tekorosi chipara iberisatu nabone para konye yemo bantu bakolera panero kurunya bisabo matunwa kyogoro yatakere ko bekwerami ase serikali iri yaitete ipari yiga sarika nanero ngochera gochika bantu bapoda boda nye bisabo ko mana tasmeka matoken kabate yaya tige bintu to bichere ngora toboli ngora tawe kega ngochosi mekeli tokeli ndigo ikakwama pale yetararoswa mushimiwa abantu bangi abamenyi abantu be county ya Kisinko nyori bako mochi aba MC getenga aye ni ayatuli musani bwo mo governor aye no musani bwo mo governor aye kubwata no musani bwo mujumbe ayatuli musani bwo mujumbe asuburai aye no MC na ndo choliro mo mujumbe obeno ayubwa matebu ago ne county government which is mo governor no mo MP mo member of county national assembly ubwa matebu aunga kibuli yagoro mayitaba nginkuru bali birengere kalibata uliera okoraru musandi mu governor uliera mu bisabu mu governor asubura haibwenzi inche emanifesto another tawanto baibeno ninkole nabara ibacholire bonsi bono una baro gotabaga ipari ya bisabu kwesiwa chana ntwagamba negende tekole mwe tractor kubikuro morom ipalebe unifast 8 umwakonde procurement yako imeko bekwirami una yatebetuwe tetikabano twa muburi ngalindi nakieko babantu banye gwitira akagenda nere extra mile kuligicibesa nga tigira beku muchanga abantu barayitira n'ikibara kinde na charos buna twagambete igo ebitari bintu guca kuweto gigaiga magendero nawe tegatatagetiriyogi igo kusaba ngora igo watiyaje abantu bande bagotaka buna bano ndeto mugabana nyantirago cyaka mataitero seri pale yitero seri nyagitali pinto mirgo sabwali geti ali ne kwaro kyabana ichinga kwasabire pinto kwando kwasaba ngora igo barra matunda ikiagera buna bano ne president kere gocha kusi tarieri ganga karwate ne stadium nga tokolere iki ikagocho manyete nkiasabire nani kyaje kwera ne igo nyuma taracha igonye kuganiti ngete ibenu tali mambyo kwa nyo mugabana lyako somesi bicho musabe na kyokorra none karo mugabana gocha ibenu no mushimi witu Zairi Chanda titingo tene na ali republic botenga tokolere iki kyarbin ali no koro kyaba na inchinga kikwasabire nkyokoro kereba na inchi wasabire batete koro bintu bikolekane igoti banyo wale biko nande karo go sabano ndo gwenda mwamuna yotanga na ichenga bunege igaba to balole bintu bikolekane azama libasa ya igone siri aho agiye niche matengi na asaba niche matengi na asaba kibantu bako bagene kero mogeni atira atukwani agende ebindi bimanye gukolekane all right awo je tegira ndio mnaona iko tabo ngayo ganje de Chanda tari kuru motonto kayoni kairendo gucha mushimiwa ngane tulire libya ekero umugusi abantu bichi wode antulu kwana ibeno nabira abamenyi baibeno bahukwana abamenyi bichi bwodi chinde mbaro konyorota ngakimwe misiuli yokuraba musika ine no musiki arati sana ngagiare nere liyokaiga kwarangiriwe nchumutonto motonto tariyo gabana simbarati ene state ni nyumba ya serikali kukwatya ni una bono studio yega gatembe TV yatembole eye ni benera ibeno ninkorangeri inse yomote chingurwe chingeire ngatiana igo nori chikolire gabo ekera gabana okorangeri motonto talingambuo yakwira ine nyombere ndire nabasikali ba serikali ere recognize ngaki ana umurayale
nabo kugenda motonto gambere bintu bikolekane nabo kugambera insi y'umuti bintu bikolekane igo bono kwanya moto kugaya gose ba msiegete motonto bamenyete onye stete osiero yoko menyo lakini ora nginki okurushira abantu basini onye mweshimiwa Chanda ekero kubara 1 2 3 no ara mangi ase president zo ngaki ekero kwatoro mweshimiwa Ruto kara turanga bachumbe batatu use 1 to 10 kwanyoranga na ereno wali inchirendenda na president yango no erega na inche president ni no era kinta to 1 to 10 nije toke no kola teknonde aso musiwo Chande kara kwa 1 to 10 inonde onyonga 1 to 10 onde donya 1 to 10 mheshimiwa Steve eba tenga ninga ne yubura irande koleta ibara bagusirigwa omuntu nyago kokosererania ngabano motonto go uta motonto go sibichi suguri marire kindagera jijisese ebiko bagukwana kora mheshimiwa no tiato engane tubekana byasento ekero moko endo gavana abantu batebanga mwetabona bamisi bajiro gavana galia bajire kuragira ali no bale liyoka kabisa igalinde no mungino gavana barangei ingane yi kolete litalibe gozene negento kitaba ichini propaganda ya siasa bono tienda la kubolia omugabano kurangiri guchibwoye muchumwaye aina masikani ya manene yugo sikayo no mwe kwanza kukurangiri guchibwoye ina masikani ya manene kya naba kurangiri guchobisi igo kwenda n'abantu babu kubonsi wo yagi kero waiko ari no bisabwa telibaga akurangiri mu gambere binto umuntu manya kwanga ko genda ngayitiri ko genda ngabu mutondo bon ike no nyingagaria yes no ni ga turwane bono iga umuntu urabikira magosa ninje yes yarenje ni tianiri yura chapter 6 ni maete no umuntu ekera gochaka na chanka ariuma no nero gwate right kegera na imbikira amaguta igo asene nindangiria abantu asensokere asomotole abuno chingurukire igo nabantu bakungaineka ngoyo gari mina Chanda gali minarati kairindo tegetembere ikiyagera abuna bobwate nagote imapema ngaki nagote kebungo nabo bwato boyo bukonye ngombe oh yes maino tobwati uiko ikange mutenga lidio kunacha na chererini na lidio roro kyati nkonyara gutakuna kabandi bagojuko igera mauga ari nchikaranga rini ya abantu bagusirutse ngito awanje mutegera lidio gutomugambya ligangagwe Kuna mwandangire tiko tegetembe studio yes nchako tenga tindi ko chabu ngakire simbi igo kilichwa kurangira nje igo kilitwa karanga nke ko ikerana inche kuna anto bebe no mbanga te chinguru ndoranga kayibintu bire balentere nema investo wa no yo kubata na barai bonus tinisa kubadenga maite ntwale ko sana no mwesibi kwa Chanda kono tinkole timagende batagitiko igwepyo inga Chanda rutarangiri Nairobi bono na leko asa kurangiri igoko kenda ikiagera ali asa kurangiri no chingurukire na kurangiri hotel na kurangiri mwaye iko chebune representative no torolenga ingiki kutoka kurugabo akiri rende abantu kwanyara abande ngoyo gurirwe ngo babekira umuguko kinde isane bolo kuratia mheshimiwa engane kumadero kwanye mbekire buya igina mangana abantu bagwaganya lebe bali babekira umuguko egere bweminje togenda egere opportunity na atagite wikapa wange ebibire goteba kule sibya magoko agarabe noragire nabagambi bono magoko kunyatigie buse atauni gweta togenda motonto bwesi byoragire kutogenda sumusibiwa Chanda kurangiri oragire orandro ntomitebya wancho muligere litimatinga ayenga yumugambi ogomwe musi ago usingo cyali bwesi bya maboko
mambia bono tugusanganero na Rusti Barika omwako mabutago sumo MC bwo dilia even no emambia bono atone kulilia onsi atwalinga unye usangama ngana manene unyolinga lituli nelia jamhuri na litwa chakirali ankyo negati yimerobuli au abwata no MC anse wodilia even no otebira magendero ayenga gibintugo chago cha networking ao kora ayonsi andake no batekerali kiagora gali usangana tubono mambio linga alibuli na kubolitinga ki ine ngaki au prepared you ngakwa ligalira so chingirali kulia jamhuri ankyo na ekero kutokwani usangano muske Stivarike mambia bono kereli kia ukelijo subate mambia bono 0741583878 ni namba ya studio bono mambia ngirana sura suku sangana intu andake kereli kia bono mambia tuanyara biru watatu igamuratu kwani muratebi na kuna yana ilwa tekana kiri tofauti numu MC umu heshimiwa Arika wasi aye kereli kia unkiri kike mambi ya bono. Good morning. Yeah, tembe Oma etenye tiara. Janoma mnapisi kontalo na karambora. Brada, biskali osebe disi. Para wana tigango tebi omo yo. Arole musanyi ugare ga yes studio asegeta iga. Para omo gambi tigango tebi no mo gambi omo ngai. Ege entege tamandi ya bunte amararam ari ngoro mono kobua. Asenge todo angalia banakitari gutse wodi yaya. Baba wali baba no wona. Etara to ko baba na wenda marwanete. Era korra tamne na to ka songo positive human in need. Oh mo ga yo na manira se mi akemenda. Yes. Ote na tradizo no tiro no kiremane ekisa ya emo na kabete ni to ko capacity to tradizo na yeso. Vigoro kunaje? Abana para na kare ko mwana bona tamanyeti. Yani oro tom oito radio na kwani. Ebi to radio na ko tu mara ba ko bande ba kodile. Bien mono. Bien mono sa. Tigango okay, bien mono sana. Hoy no mo yo bata marina no to como sabranya sage ndelo. Ani obita kuti communication ni lava nene baye. Bien mono sana, asante. Te mire no bale ni buaya bone na gavana. Obo bale buaya ngatura kama hapa no mulo tuta. Ani wanya ningabu ya igoma na koreka abantu baya se what. All right. No itario mo ambi. Otageta batara kwa wale na kurwana. Asama tano. Waenda sisegi. Aseme kutana mbamba. Hivyo. Bien mono sana mwingine biskari. Asante. Kuna mwingine biskari. Biskari mayaikire. Ndiale kabisa. Ngeta no manyeta to manyeta minoya kera mremavu. Biskari akini betinko manyeta wale na atambe. Yetilango telingo ya tuleta tola ba mche wasi sawa masomo huo. Yatembe radio alo ane TV. Yatembe. Ndio mono sana, karibu sana sa studio. Wakiribia. Yes, karibu sana. Iboliria gondira chabuyatu abolinga inkia yo yalienitia sija Jamhuri Day na bwana mangano muske alika kwa nira studio bono mambia karibu. Right mbia muno sana okoranga akora chiri skaki uchira sumurai buen somo nene mero buliyoko nigeti ebintu anyi bwata bono mambia tubwata Jamhuri Day na bogo tukotwara mangana ya igayo ko serikali tukeliga na magendura nemo na second ya kisi no yamete neraga kubolia kama mugambi okuboluke ni kyonse kyagera ntonde isikora boko mugai kyagera igeti
rumanja lingkoni gwere Yes. president njatenena igateba Igatekerea. ikiboni kya very history nga itingiri koni na bientenye wadamu hadani urura ururo ona ndo jakotenga koni ukire makigento exactly what does ya tebirenga ki intekyo nare. Thank you. Igatembe Radiant TV hello. Wakire we. Tomal kuada baba. Ngakita baka mbirele. Baka ndo chibwa bire bya. Yes. Wa yenna ngate yumi singo. Abandi baro chingendo chae. Baro ni chingendo chae. Baro chingendo chae ere an bintu bingi ko ba yensingi. Chingendo. Renta magenda no ko bo bintu kore bintu mo sekenyoro. Dagera kertonyo. Bon na mapongo son diara ganda son diae. Agenda wewe. Mbiamono sana. Hata bakuligereri barere timeti wono guikabaligereri. Kerore. Imate kwenda ndio ile kitu yere ni boniga. Igatembe Radiant TV hello. Yes. Bwakire bya. Aya pere simu yule. Karibu sana. All right, sante. Ndio mwana Perez Matarana eru hotel ngo ikali. Gadi si ibiri choko matagala lingira somo gambi to kore ko ruga genseme igage tembe Radiant TV hello. Ndio visa. Mwalimu karibu sana. Steve. How are you, Steve? I'm good. Mtu madiona akore operation last year ndi nyumba ndio arute. Sadi una cha kondrambi ya munisi basi okotokore bari zuru mwana mito. Ikiri ko ari kugurira abana ndagire town. Mungu kwata Mungu akuzidie. Tena akuzidie tena kuchazie kitita tena uendelee hivyo hivyo. Mungu bariki kabisa. Amina, amina. Mwalimu asante. Mwalimu halisi mungina uzabrona limusama dintu achikomorana ko operation tuitata bintu ikanyombo mwaye bono leni nyasambu gweni bwango kigima. Asante sana mwalimu. Thank you. Gatembe Radio hello. Ayo karibu. Kermansia. Ngichulie gina basaga bakwa. Yes. Ono mukungo yorenge ko bugere turiri sabi ko ya kishoteria kera turangere ti obulo masabi kwezi bito kwa umena na kishoteria ya turangeria tugate koraga bana ga turangeria koramuga bana yani yento o kansoro yare gentare tabu atibonga imereria ande gata je ko bakonya na bako bakonya umunya gitari umwana one narore no debo ko okoro kuchesko nyando iyo motoge digwira de ngonero mukansora nagenda tena rabori nga gaisista diskare na bao de dire ko ajista so wanya matuta ngati kwenda ya ndo ngo mukansoro iyo ndi ya matuta bune ga kangongonya ile bititi byane kai ebititi byane gete ebijinjiri cyane gete bo betimbu atitenge bono dili bo sidili magaga
Katura matari mo mandazi kwa matuta musojo kadi no katura mono racho chikoenda gali kwenye mtutujo kwenye michujo. Asante sana bwanchi muligeno mwategereri ekando chinga chika kari kumyoka gachi sa chito gaiga ekura chebutukire na nyeguru chisa isatu chorongo Afrika ya mucha turamonero umuske estevarika emambia bono negatunye gusangamagana au bwatikana magendero na bwa yonse asukweli ni kweli tukulia jamhuri lile ankyo aya onse mambia bono ono mushibiwa abantu bakwandira mangana mangi sana lakini naandikira bakwana kwaniriga ibakoleta libuli myaneli nene gucha solenga ki na igure nkurangiri mpaka mashabiki kurangirira bantamu na Christmas kilinku arangitia bantamu kabaye ndagira bono mushimiwa ibintu byo gukora byo ko yabantu naye bali batali bi wodi yage ndagira nasiki no ground eri Christmas into etetana mugaba na chinyakitari chonsi gotarira barwire na kinateba uburayi oiga ikorendo uburayi na gutwekero umuntu igwete bobe nakyo gutara na chanda yes umuntu igwete ni gutana igwimeni rep umuntu igwete bobe nakyo gutara ne gabana bono kwebulia ocholire abaro kiwa 12 bachole twa gutara na Yesu mbale kumutiga no barenga mu gutara mpaka no rasti saba bali etamo ayo mwana ye umulisia Eldas Tibarika igo abantu mbaro nundi bwensi takaniri onye koroche koko genda mutonto no konye gendo ni koroche koko genda mutonto ra chandike tigako gendo lakini tigako igububu yo kogenda tigako igububu yo gokole gasi no mugabana tigako igububu yo gokole gasi no mujumbe yekogera ati tendi abantu bago ibago kubulia ninki inki kwatolenteira inki kwalete ali atarinse gitu atometu ali assembly kero mwemse na batishinguru chaye kyagera na rotenet education chipara weta nenchi tari gondo mugaini kubabwa paromate standing order baro kero muntu nyasaye na mateke okyaye na inde kyara karonda yetegento kuruchipara omwemse na ro chamani chipara chamani ya masomo na abandi mbara bachorwa mara kabiri mara gatatu abuntara chorwa igo kiro muntu nabwo atujuzi yae agwikira barayi datiga abandi bono bagoteberera oyo kolire nayo kugenda arasigiti inkyo kurya samanga nayo jebuna stivarika omwemsibu godebe no onyo muntu kunya gukorama tiga kubya ikirangwa akanwa araso gukorama naye bwika so gukorama umuntu akanwa niko nano muntu amane no kirete employment terika ni muntu atenga ki tino muntu mube tarakole kiga muntu ndaigwego amo esiringi 10 amutebeka bundles no kirete employment igonero gwetira sokura mko no nyolire inkyo kwenye kumugane ringatiga konda mo mutaire ko momenta bundle ndame mono egeronye gwakano keragasi nchiyo onyo bwerigiri yokorama nere tigara mento ko ubengaki yari bokorame lakini at the end nkobekero tura max echipost oh yes at the end abantu ko utachi barenga nkigwakorire togocha kubatenga manyite nachole tu togaitana no mushimi wa chanda bono ngi inkyo gwetanire kyagera muri mani bese na tanga ni nkoli nabantu bachole nchina chole rukurube no mushimi wa zaidi chanda chole rukuru nyari chache women reputonyo chole umugaba na ochole Kise County Simba inkinta kola nabantu abira ekero umugaba no kabairo Omuskervis omari bongwai okwale ko ngamba mse nyalebe na ubale na gaba no ngwai yes bono nje ko bana Simba ara dimu chando kiero alright no president yalenko kugona bantu bae bakoba nje ko baruko banu mu ishimiwa zaidi cyane nagosi kiero alright wacho mutali asante ndo chika chikubyoka sana kulende bali mwatulikire chijumbe gambo no mambia sobongo ndara itribire isa tobono mambia siri ni gandole tucho kontebe ngusiri umenda na deni langu
Nyabando Junior Kurumara Rules, congratulations Honorable Steve Arika. Agotebanga for good idea exchange, keep it up. We are going to bring a good morning. Tafadhali tulete MC wa Bomba Babu na Bubu Honorable Peter Skirubama kwae. Kwa sisi tu saribu niko tamangana yuko boy. Na ikule nitamtafuta Beatrice namtafuta. Okay. Agon tabinga Elo Gatembe Radiant Television. Aga kimungu ambariki Mheshimiwa Steve Arika. Uya kurunga Justin Kuruchisa Muchia gali ya Nyantrago na watu kwenye temu yoko manene abantu musinchua. Katichi jumechinge evidence ya power Esther Maikara kuru agali rora agotema ndani umurobili tunabambika sana usarigo. Mbugo bwa kirebu yaga kitebinga omo sike Alika emiri mago korani miyantu mutambwitu na kuru raso mugrango akurukuwa nere ajora tika center. Gideon Buse kurachisa mchigi nsemegali ndani umurobili nago kiresara. Agurunga Elvis Ratemo kurachisa mchia radia kontabinga chisa mchenya mechoga kiyu mugambi tubu watumu ya Eriko Soro kurukembuli taro bwa kirebu ya congratulations Arika na ande mambi na tuku shiriki ama somo yuko monene abantu bose karibu seito chimbe nechi nyinge tingo chikura chonsi asante ayo watulikere kwa irali baga kolika ujumbe yago na kuligere ya Gatembe Television na bego kubwa tumurubuli ansetu ani ya Gatembe mambia bona shukrani sana ngira na somo omo ske Arika ndo chinge chakanire omo Swahili ya Gatabanga naona kwamba unatupiga muda unatupiga kisogo zaidi lakini nde gegero chikunye kutoera yiko gotire mambia bono ngantukure na sore ngobolinga generally keru kuligere ya bono bakora libwago imyaki etane etarahera andake inki television yaga sabantu ba ibeno ward uratebenga gakinya sali gugumbwa tesincho musike Alika imyaki etane koera bataraji kungira sedebe gakinga netekeneke ngaki generally bono combine omaete bono nimanyete nga egasi yeto kwenye bolia oh yes na kulingana kimachiko igokwa gwemi yake 5 onye gotoka wakolire 5 wakolire oh yes onye gotoka torakora togokora linde igo ene contract ize kwa ile 5 torakora igo ikedi kiura kole Nijirima etenye ye 5 nepimire nga gweketoke wakolire report card nero abantu bawo kaganga muna kwacha oruga ibintu nabiko ba kikima oh yes nkoirabire engaki kwagacha obusani urabona yara izengaki kwagacha obusani sinaso mushimi wone sinaso mugabana it takes time kerabo abiri ibintu yamanya gutaka okolekana oh yes igo bunabona abantu bebino imayita magani yabo ne trim yane amagani yabo ikirane buna bantu mete kiagera bono gantura kora kende buna ibeno togenderete gukora we are developing world igomu bondo muri developed yeah at the end na tokuga ngikwakolira ragango kiagera montonaro omolemi onye turakuna omolemi ni turakuna monto boda yare bina bono boda wansa umuchando monene babwate okora chaka kusoro epara kera mbawate kibaho okora babwitiriza imashini yabo babwite machine abalemi batagete para no chobo mere bagorere chayo baikende nga boda banyago dangambu yatore ukora kuri muchini onye turakora muchando bwepara naboko bae chae lirigwa so kiro bateke tenande para ngo tutunderere iko bono ingakeye kwenye no kolinga inchira kitoko sorgo mechando ye para oh yes kyabna na bono ibeno balanchira ochita to financial year isato ajisho kora bantu kwenye kubori para ya Lion Socho para ya Kerera ne para ya Likendo echo kochibangane nkohera chire kyara se financial iyo mwakoyo biri biyo maite bantu muri goteba nandi kuba konya kungunyori biri bitarara na inerere buya ikiagera igobone ngaki abone nche munango kora muntu ibeno ese myaka 5 nimanyete nga ntokole biri abana inchi batagete nandi bono mbigenderete igente tabauti neria nakunya gotema magenderete geti
muntu obe bune ngoko ekobika ligene ilimo kwa mochumu gimagesona goeta ngombe kubeke furishani kayo kulinda ngaro ngombe teli omogoye iko bintu mbiri yugwaka kerere kyagera paka chichirani bako muntu goeta ekerengo ke gwakeliwa kumange ko yabe kireligena nolo mwevi mange ligena ndiro ngoke machako gekere lakini ngombe rige sumu mfurisha ntera kwa ngombe kubeke amabere ya nyolire mori frishan tilikuana na nukwana. Asante sana mheshimiwa. Oyo kwa anya kukuyuko igule agutumia misamiati asiru Kiswahili misemi yome kongu sana kuli kwa igule igona iri no murai tu gwa kilyoki mambi abona bicha kandire mheshimiwa ngadetiwa kwa libo gaso wako kwa eli urobo sembu ago nabo igo asiguche abantu babibe ningane yemo ama na bagusirunsi kwa jumla ikatukukurukura sembeo. No wako kwa eli nande ko wisheria waziri wa education migosi ogamba. Oh yes. Yeah. Wano kaendete kwebanga maganesuku ngaki matemo agosoka abana mbare baitire yakogera nko mu wisheria fengia sokia matemo na amanya bayibolirende ke kiresuku bakora kibesa yakogera waziri wa education ngo sokera matemu kibesa toteba ngacyareta sesukuku egere bana mbagende school. Oh yes. Kyagera yentekenene oko university asa masomo igo amaiga nagomutomera nagomutembia mono atutaleta se wodi ebino ni kitu amusabete konya saro mbiche konya kokolekana igo n'abantu baito baibeno kwatebinga tigato bwaterane burayo butari bwa muntu omo kirwe kengeire tarigie family yari kanyari acha se yo mongi na tapita ekine gintu cyumwana inchi nandi tokubwaterana muntu tokutwara bungaini aibweka ubungaini obotoko semani none binte bitari ntibika ngokora gotokubwaterana twakoramo. Oh yes. Nona be shimiwa balengo nomo kansala Nyang'au omo MC Tom na Chacha tuasirio mosemio yomo kabesa olengena ro mugambi ibinte ino kubwaterana bali twara kubolikamo ocha twabwaterana inte biga talinga naye biko gukora kubwaterana n'abandi mbaro bagosiria n'abandi baro bakwigubenganyare bokurambire nahiga akiko ikaso kura appreciate kukunyakura mukera lituko n'abantu igomba kunyurete iko ntete kunyako ge chigunga nyare bokorire kiga usokorire ki kora amagendera ikwane kera bune ibeno to begetinga igeta kire kucha kwekwana kera bono chishere chitobwate mamintu bwate jamuri day na ikarigeti kenyantiro ese bino god ntubwate medical camp chuma na ndi chimapili ntubwate ke kombe cy'umwesi wa zairi janda ke constituency ya Nyari bali chache no finali ekale nyantra igo migane minge gendete nandi no okubwaterana binte bigatari go kora kubwatagia Timothy Setucha kotenga ibeno is the home of celebrations tingomanya gekogera uyotenga binti byonsi migire minge abantu bibeno mugutamana yo ndo chinga cyakande mushimwa. Shukrani sana kwa bana intyo mambia bono nyasago sinikatwa kurangire kusoko radio gito na gucha gusagana intyo bono mambia ine TV ya Getembe ni radio ya Getembe no mbia mano wakera management yonspi directors doswa Getembe TV Getembe radio chakra yon sarigo no kwatenga mbia mano esaya bamenta matuko neshinga kechiga twekira se sukuku abantu ndo bwate kyabwate sanga ntoba abagukomono na indi ebibilia goteba abarayi yo bagosikwa amina lakini aikuranje kocheli abarayi tokonyora tiga tusika abarayi bali baro chinga kibaro na intuto sikwe nayo manyegosika kyagera n'abane bari bakubateberera cinsehi muteberera cinsehi mucyokora magenda manibetso tego tabanga no gwe cinsehi mbiyamo no ane gitegere mu sekondangiri. Asante.
Christmas igana watoja kukurangira turasanga mangani Christmas baso ni munchu muri ya kurunga ndo Steve Rika sembe otu alingemea Getembe television Getembe FM gekege kechinsa inye na soko ya chuta ya 102.7 akurunga moli ni siango ngocha legaiga lakini mwali ya chikuraga inye agochakira ense chisenye utira murubulia na seredio akurunga litengo makobio serikali mereke mtu akurunga Mary Kerubo akurunga pasta mwenyewe watakuwa pandani ni timu ya Embo Kigima ni murubulia ndemi ya nsuwa Semelia TV tobaisa kusuka atomisi ya kora yonsi nama ya ime ya TV ya Getembe Radio kuruku mwana buli roba Jofron. Bye bye. God bless you so much.